Shiki shiki bam bam, bam bam shiki shiki. Да, сейчас мы будем слушать песню «Эстраду». Это песня Казахстана. Да. Сначала это. Это про дружбу. Дружба. Дружба, friend. Да, вот здесь. His name Johnny Beck. Johnny. Yes. Johnny Beck. Да. Что вы думаете вот о клипе, о песне? Да, это boa música, это uma música que fala de amizade. Tipo, ela conta, pelo que eu pude ver, vários amigos que se encontraram depois de um bom tempo, de se reencontrar um com os outros. Dá. Arocha a peça, Ok. Eu gostei da música porque é uma música que retrata passado, colegas, retrata quando eles eram pequenos, o que eles faziam. Agora eles cresceram e já estão a retratar sobre a vida dele na infância. É muito bom, gostei. Essa música, né, tem uma boa lição, uma boa chamada de atenção, né, que é relembrar o tempo passado, né, na turma, enquanto crianças brincavam, lutavam, mas hoje já são mais velhos. Muito boa, eu gosto muito da música, me interessa essa peça. Сейчас. Дайте следующую. Да, следующая. Второй. ای همیشه زیبایی دوست داره نداری دنیا وفا نداره وقتی نیست که شبنمو به روی گل نمیشینه چشم بگی آه نمیسی داره Очень красиво, девочка.
Шабнам. Shabnam. Yes, Шабнам. O Shabnam, да. И что вы думаете? Mesmo não entendendo, né? Beauty. Mesmo não entendendo qual é a mensagem que a música pode transmitir. Yeah, Mas deu pra ver, né, que tipo, não sei se é uma boa mensagem ou não, mas tipo, o beat, né, acredito que pode ter uma boa mensagem. Vais девушка, очень хорошо. A música, dá pra ver, a música retrata, não sei, do jeito que o meu amigo disse, pelo meu entender, isso, não sei, retrata tipo, algo que tem a ver com amor, algo que tem a ver com amor, ok? Uma coisa assim parecida. É que você vai buscar, né? Faço das palavras dos meus colegas a mim. Não vai ter. Deixa eu pensar. Это то, что любит молодежь. Молодые люди любят, смеются, танцуют, все это. Cheguei. Chique baba, baba chique. Chique baba, baba chique chique, chique baba, baba chique chique. Что это? Chique baba, baba chique. Я думаю, essa música está a falar de pai chique, pai bonito, música engraçada, música para dançar, boa música, gostei. Os músicos são bem brincalhões, divertidos, extrovertidos, eles a cantar ao mesmo tempo a brincarem com o piano. Gostei. Gosto bem de música que entra piano, o que eles estavam a fazer com o piano. Só pelo facto do violinista não tocar, isso me levou a gostar da música. Nem graça. برای دلی تنها حدیث بوس همه گفتی It's amor. Amore! جانم
ای مهربانم بگو بدانم خطایم را Окей. Это были все. Какой из них вам больше понравился? Вот. Это. Это? Четвертый. Потому что про любовь? Да, да. Мне понравится тоже. первого. Я тоже. Мне понравится первого, потому что это хорошая песня, это так me tocou, porque tipo, eu também desejo isso, também desejo com meus amigos. Gostei muito de estudar com os meus colegas, com os meus amigos, então também quero um dia ter esse momento que eu vi tempos passados da primeira música, первого песня. Essa aqui é shit, viu? Eu gostei mais de anjos. Gosto bem de love, romance, amor. Epá, isso, o que o jovem fez, uma namorada, gosto bem de love. бародаро видео ба шумо маъқул шуд? агар маъқул шуда боша лайк монед, агар маъқул нашуда боша ҳам лайк монед. барои он ки мо аз қуллаҳои баландем ба мо дизлайк намезебад. вақте ки дар таги ҳамаи видео 10,019 лайк ҷамъ шавад, мо як випуск ки тенҷ ҳадин духтарои урус мекунем ки боварӣ дорем дар шумо ганда маъқул мешавад. баъд як чизи дигар, кадом ҳофиз ё репери тоҷикро шумо мехоҳед дидан дар дигар випуск, дар таги видео ҳатман нависед. бо ҳамин бо шумо хайру хуш мекунем. ҳаматона худованд нигаҳбон бошад.